kunandiapaq devoción matutina niwanchik ancha hatun nispa. Ancha hatun Diospaq misioni, ancha hatun Diospaq encargon sapa ukninchikpaq munasqa kuyamasi. Mayqin kasan chay encargo yachana tiyan sumaqta cristianos hina, mana cristianospis yachananku tiyan reqsispa maymanchus Diosninchik apawayta munanchik. Chayrayku kunandia kicharispa kasunchik maychus kasan kay Timoteoyuq chantapis kinsayuq chunka suqta chikllashqan nina hinata. Chayqamanta kay creesqanchikqa sut'inchasqa chayqa kayqa mayt'ukuna hatuntaq Cristoqa aychallikuspa runaswan rikuchikorqa. Espíritu Santo rikuchikorqa Cristoqa Diospuni kasqanta. Payqa angelespa rikusqan karqa, paymanta willakorqa mana judío kaqkuna ukhupipis nispa. Espíritu Santota Diosninchikqa rikuchikorqa, ángeles hina payqa predikarqa rikuchikuspa karqa munasqa kuyamasi. Chayrayku ñawpa Diospaq wasiukhunqa, ñawpa iglesia chantapis cristianos primitivos musulman paykunaqa sumaqta waqaychaq karqanku Diospaq evangeliunta. Imaynata Jesucristo kayman hamurqa predikaq rikuchik Diospaq qillqasqanta yachachiq tukuy runamasinman kay kikinta noqanchikpis iglesia hina kikinta ruwana tiyan. Imaraykuchus noqanchikpi kasan Diospaq evangelion, mana chayllachu sapa ukninchik predikana tiyan kaypita hank'aymantaq imaraykuchus Diosninchik hanaq pachapi qayllapiña kasan ichari chantapis niwanchik. Jesucristoqa predikarqa chantapis tukuy pachapi creerqanku paypi. Kunandia noqanchik sonqonchik ukhupi watejmanta kutirispa kasan Jesucristo porque payqa crucificasqa karqa. Entonces amaña qhillaschu kanachik uqarikuna tiyan chantapi sinchita sayaspa purispa kana tiyan Diospaq evangeliunwan. Kunandia k'amikuwanchik nispa sapa ukninchik imata haych'asanchik siminchik ukhupi. Sapa ukninchik imata ruwasanchik waq kawsaykunasta alcanzanapaq nispa. Kay siminchikpi kanan tiyan Diospaq qillqasqan, yuyayninchikpitaq sonqonchik ukhupitaq munay kana tiyan uqarikunapaq amaña qhillas kanachipaq Diospaq evangeliunta ñawpaqman apanapaq. Askha runamasinchik kunan tiempo reqsinankupaq. Chayrayku niwanchik kunandia devoción matutina ancha hatun kasan Diospaq encargonqa, pero paywan kusqaqa ñawpaqman rita atisun. Ama qunqaychu kunandia predikayta, parlapeayta, waturikuyta runa masiykita. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia.